Cik, ini malam saya nak kerja overtime lah. Overtime? Tak boleh. Alamak. Sekarang kita sudah pakai undang-undang baru. 1 hari 8 jam kerja. Hari Sabtu setengah hari. Hari Minggu holiday. Faham? Hoi hai, siapa sana cakap? Saya orang kaya lah. Saya minta kau tolong kidnap sama saya. Kidnap? Dapat biar? Istri saya selalu bikin susah sama saya. Apa orang mau beli, semua dia mau beli. Orang beli rumah baru, dia mau rumah baru. Orang beli radio baru, dia mau radio baru. Orang beli baju baru, dia mau baju baru. Itu pasal saya minta tolong kau kidnap sama saya lah. Sorry lah. Ini hari-hari Sabtu setengah hari. Besok hari Minggu holiday. Kalau awak mau saya kidnap sama awak, hari Senin bolehlah.